Mau lihat ma di tuhata, mau lihat ma nang di saluhuna. Apara siduli Gabi. takah dona kanina mangulurok kita di beremu na kay behela nami nuay na kabisa da buru kita parah. Tapabraha may anak kota itu turun itu hatta matalo paso-paso patong sa rekomendasi sa matare bata mariti na pasonay. Gabi. Nunga hudalo habibe apara siduli panamatan di buruk tai siara dan di buruk tai ma marga siregar. Roma hame pasahat to berdua do tamu panamatan di buruk tai. Bulu pina songonon apara siduli dulu pasahat tai metuhamu las marohamuna dus marohat tama masuk ke leng tayang gabi na sida. Gabi tu bilang-bilang ada paparan yang mengburuk to marga siregar. Asa duduk na dua apara siduli tapunang isi bakal dulu ipangiringan. Horas ma itu nomor hamara ke masuk ke leng tai. Sahur susah bersih ringan. Matutu. Asa bol tak babulan itu tangguli nunga hudalo hamil be pada datang sere di buruk to marga siregar. Doho ma para dulu nami maulai. Tungna songono pe. Debu patah time ya para siduli. Titi manatinopa kolang-kolang pangarahuna. Tung songono pe debu poto pahami panamatan di buruk tai. Manu pa amat tadi bata gudang merdi saluna pinasuna. No apa Matutu. patah time atau amu para siduli nami. Sudi pasatan nama. Tahap atau parana. Jadi mau lihat ma di apara nami ya para siduli marga gultem Gabi amu, gabi. di natoho tutu nakaningan di nabangudurhon kita dibere nami doh burumuna tujurun itu hatta majalo patu-patu pardonga saripeon sajurun itu hatta ima nabinatun ni naposona Matutu ama. das di hari sadarion di hari auli nadingganon di amang borutta marga siregar di pasaat adat tuhamun tuhita di sialane i tungbal gado sinamo ni boruttai di jalohamu pola do sahat tuhami tu aparamuna marga sinaga ima tulang ni helamune di bere nami di baga satikyon Matutu ama. asa do horon nai matutu songon hatani tutu pol tak bulanin na simanggule di na pamuli boru hamu apara nami apar sidoli nami marga manalu do tami marga sinaga maulae Matutu. say anggiak matutu nion di tahun do helon gabi rumah tangga nadingganon di jolota Matutu ama. tarlumawi ma di joloni amata di bata Matutu. jadi di hita di nama raha maranggi arong do hatani nama tua nama dok asa baliteng men nama gabi cuma daro sita duan arita do nama raha maranggi gabi ada takas do hita marti paululuan Matutu. open main di bere nami doh buru nami diho buru desi molo di baga sadarion dang buru gultepo sonari nungga di pasah babatta tuho gabe buru sinaga tuhami di baga satikyon molo adong perselisihan munyo tu bere namion secara jelas kami merpangiduan unang terlaho tu marga si gutum tu marga sinaga dohoro boruda asa tadaho boruni raja isa yang giat dung majalo pamasu-masu pardonga sarepeok kamu sadarion arong dohata ni nama tu madok asa ail yang lakkamen na tahu paridion tu dia berekku do boru nami mangalakka setusima dapota parsaulian Matutu. sahat solu basahat matu botin 300 ngasahat tamu majaro pasu-pasu sana mata debata sesahat matu panggabian sahat matu parhorasan beha apara nami na rosian simalungun beha bae maju hata sakabawa puang tu bereta tu nadua dok beruta pengantin Ya,
Jadi terima kasih mah hubani Tuhan bata bisa bahasa Simalungun kan supaya ase tekas itokon boru Simalungun. Iya hubani boto lo betene. Jadi boto dematongon ipadas sanina namion ay manasongon tintin marakup ay manamarhitihon ni si Sadaboru ay mamarhitihon ni parunjukan ni si Jimmy On pokon boru gultom. Jadi bagasanon boto terima kasih do watahon ubamu na ija ipasangap kam do mahanami marhitihor sa sadaryon. Jadi malas uhur nami hanami boto na siyam alani 5 boto hope na padaskon tintin marak padaskon sisonon huben nami ay mamarhitihon ni na terpasu-pasu panogulan namyon. Jadi bagasanon boto panjang umur maham mudah-mudahan marhitihon ni napasangapkon horjaon lambin tambah ma rajokimu. Iya jadi hubani panogulan nami tene si Jimmy dohot boru nami boru gultom. Iya sunai humalay ijado lay ay tene. Iya jadi lay nami regar sihat mam tene halani marhitihon horja sadirion boy do pamalas kon uhur muon ay mamarhitihon buhay ham padalang kun adat nagok marhitihon ni parunjukan ni niombamu. Jadi mudah-mudahan le sihat kamu jonyan saya tetap Tuhan marpasu-pasu itong-atongan ni keluargamu. Jadi kepada Jimmy ya sama Boru Gultom kalian sudah berkeluarga sudah tahu sebenarnya apa yang baik apa yang buruk tapi berkeluarga ini yang penting peganglah kata-kata Tuhan, firman Tuhanlah yang mengatur keluargamu. Itulah pengharapan kita pada saat ini, di saat kecanggihan zaman ini yang bisa merusak rumah tangga seseorang. Jadi pegang teguh janji kalian. Jadi di sini sudah dijalankan tintin marakup kepada kami. Jadi kepada buruh kami, buruh Gultom, ya mulai hari ini kalau buruh kami Gultom datang ke rumah, kami anggaplah boru kami boru sinaga ya. Iya, apa yang dikerjakan istilahnya di rumah ya bisa dikerjakan. Tapi harapan kami juga pada Jimmy, jangan istilahnya das tintin marakup ini aja, tapi bawalah boru kami ini kiamborokan. Iya ya, lantaran kalian nanti pulang nanti kan. Iya, supaya tahu di mana asal usul dari ibu mama. Iya, jadi itulah kata-kata kami. Mudah-mudahan kalian istilahnya jadilah keluarga yang baik di depan Tuhan, jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, jadi John Tam. Bersteng kan? Iya. Bersteng. Nomor satu kan? Bisa. Iya, kalau kami Simalungun memang gitu. Memang di bisa. Boras Tenger, iya. Jadi inilah Boras Tenger ya. Jadilah keluarga yang takut akan Tuhan dan ingat apa yang diberitakan Injil kepada kalian tetap pegang teguh. Ini Boras Tenger ya buru ya. Iya. Jadi nasongan Boras Tengerin dong hatani pasa. Tintin pita-pita ma sori mandapot. Ahan ipinarsita siam say aima tongon dapot. Dalan lahuta bayu ma bahat bonan itobu. Horas manasiam na 2 pengantin baru. Cupahan anak pakon bo. Iya. 1 minggu 7 hari. 1 tahun 12 bulan. Kemanapun kalian merantau jangan lupa kepada Tuhan. Iya terima kasih. Horas. Pada nami. Asa masih dalang kami doa para namion. Pamba tu musik na baru sibah. Ya memang. Saya ban. Jalo maamang iti marakup na hulehono mandong karikit na pura tiyo-tiyo upani tulang na siyat peremo mandong
ringgit ina pura tio tio upah ditulang ina siap beremo mulai sadari yo marhaki mahitana amang disita ono nang dohor lastiroha rapa uduru tudolo tudorua disita ono nang dohor lastiroha rapa uduru tudolo tudorua napura tano tano sairang kikmar silang kongan dama berapa dao-dao tertintai marsigong kongan dama sahat-sahat di solo sesahat batu batean lilik kita mangolus sesahat tu pagabian sahat-sahat di solo sesahat batu batean lilik kita mangolus sesahat tu pagabian sahat di solo sai sahat ma batu batean Horas. horas ma horas ma horas batu tu Mengulusin apa tak mengulusin? Ido, di main pak kursi di dulu kursi. Uluh teh boko tahun uluh teh. Ido meja-meja digeser mak. Atau Romamang baru. Ya, jadi unang daw-daw kita teh. Nama semua dah tu. Ada bulu saya, ada bulu ada macam saya. Buat uluh teh sonino. Tak pasal apa dulu pas samot. Buat tamu tu sonuluh teh. Bukan itu uluh teh itu son, tak pasal tu amang beruta. Rohamu siya ni dubak kayo kamang udak ko pe rohamu dongan ni hamu nang udo. Ada sumelak sa halak nga diba? Anong na mabiyara? Asama doon ako patahato dito ako. Bajo amang buru harubi itu pinggani ba? Ya, oke. Bajo harubi itu pinggani. Bo kamu jo borason. Opuno belu ka pada Jakarta. Opuno belu pada Jakarta. Tuso. Ba nama guru mana? Pergi. Tiga di sebuah rumah kuat. Abe? Dihamu lainami doho ibotonami. Diara sadari umma laya doho tamito naujak ulauta datau durhun nakani anak muna kabi helanami guru nami kabi paromai muna tuturun tu hatai macalo paso paso serapeu sene nasida sana watari bataba hiti na pasonai Roma hamilai doho tamito pasahatu pasamot tu bada muna
ayang kono mulutut di lairo ito amat dari bataro. Muli pinasongonon haloro nami lah marohamunalay dohotam ito. Horas mahamu mangkong salu na paparamuna. Horas dalagawi man paparami kong munalay dohotam ito. Asa dohonon nami sor-sor na tutu na mardok. Asa ador haduk ke tugu-tugu ni lubu. Ador hatiti tugu-tugu ni horbo. Pegang sorba dua malay nami doi batona pegang papu. Sahat tu namar nini, sahat tu namar nono. Saat di Solo na tinugu tubot tayo toho jero ng libulan. Upa sa time dos pertama tu tulay do iboto nami. Saat metelin ni Mangulu. Saat tu tubal panggabian do perhorasan. Totong mati pas Tuhan. Bapak musik, kaya sa pasata. Gabi bang gabi. Los pasado, ulos dauli, sigat ng rapuo. Pasahadok kumatuho ay sila sapon. Pasahadok kumatuho ito pinarimo. Mangido ang tutuhan, mahinte-hinte, ulos pasamo to. Ang iyat may masibat dala horas-horas, dala peking sahur madua hitabe. Anak hidup kagabi lagu, buruk hidup kagabi baru main. Masih juga kita diakan hurang, pature kita diakan hurang negan. Apa sih mapersalisian, kaulah maholok nasihat Tuhan. Darahul maholok na marsia holongan, rapa udur hita udur tuturua orang. Bal hargoy. Ido. Asa pirtot ido do bayna. Halo, ketua. Horas. Toy mak, ulus ni hela. Tidur inang udah, so naking dah. Tapatono. Itonga sahala, itonga. Sepas. Jadi di helanami doh di berunami. Dengar pas. Unga be ino. Hido. Jadi di helanami doh di berunami. Di son rodohami hela. Pasahaton ulus tu badamuna. Imana dokon na ulus hela. Dinaungsuk kamu matalo paso-paso persa na matare bata meniti na pasonai. Roma hami pasahaton ulus di badamuna ulus hela. Ala si dohonon nami tu hamuna dua. Ho babai badamuna. Nang dinalomuna nakan sana matare bata meniti na pasona. Naso jadi sirang. Kasus ngerangnya hamatean. Apalagi ho buruku. So tinggi paileho ha bila tuan bena. Yukon sangat banu musim tuan unang apalahami. Iba pengeduan nami. Iko bigun nami bertagabi bertahor syako tua karir namang ihut. Mulu songonop pedabu pasatami. Ulus tuham na dua. Las marohamuna donon nai masongon hatane paso-pasuan. Tubel lata tu besikur di upur batua. Hai tuban anak mamu tu boru. Dongamuna matong sa tunasa rumah tua. Asa rumah itu baru rumah koroka di pasar kona matari Batam dia nak nabi itu doh buru nama lomar roha sa di Solo sudah kutu botian upasa tami ulus tuhamu saha mau liling Mangulu saha coba pagabian saha coba perhorasan bar musik pasar tami uluson Urjumaho namoruki pature sia do papi sayurang lupa hoinak padu si baduari masa tada baru diraja ho
Bagian di maboruku nama doa ni odina nao masih aminan masih ajuan dai nak doon lelaki Ora. Baju harugui, baju harugui. Bye harugui udah. Itu? Ya udah apa? Ya dia dong. Pak maksud mak. Itu bagas sulusnya apa? Oh lo. Digawa mangila. Mala sirega. Mulai sedarion. Tangnak tulang be doko namu dua. Inang ya. Selama ini manggil tulang ya. Jadi ini kami kasih ulus hanya sebagai simbol. Biarlah Tuhan yang memberkati kalian menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Dan ini mandar hela adalah sebagai simbol. Kalau ada nanti pesta di Gultom, kamu adalah marhubas, kamu pakai ini. Iya. Ada pesta di Gultom, marhubas. Pesta Siregar pe, ya. Begitulah. Oh nuluson. Matar. Tulus. Madar hela magwaryon. Da. Jadi oh nuluson. Bulaong-ulaong ni Gultom. O mabuak helakku. Bulaong-ulaong si Regar. Dok tulang. Oh lo. Kau mau tulau ni, hasta daun berkeluarga, dah? Ada ulang memerjudi. Ada. Patah tulang. Lagi mau orang ibuan. Toka. Kita ke polisi no helaki. Binasada di Tuhani Tung soboy sirangoni Kosma rohan inang borumi Dokak tugabe sa umatua Melana burju Bahasa berpetot di bae. Mau nate mah dia mukul tompai dok, kamu helamu Siregar na burjua teh. Iya. Ay sila nama dok nih, si Gultom do. Opera musik nama dok kon, ay dia mas, dia. Memang berjuru-juru markas Siregar. Tidak dah. Iya tuh. Dok. Oke mak. Wah ngai foto na tutuong, ngai foto, ngaboy bimeret na tutuong na tong. Udah ti mah. Ngaboy bimeret. Asa tatorso. Ektor godang-godang mah jauh ang buru. Kang, on ahadon, agak ahadon, bersejarah doon. Jadi masuk mah pamarai, Pak Excel Siregar, baru pardosi. Ini na sila. Ya, baru tu ibotona mah di Habirang ison. Hor pamarai. On ibotona sada-sada. Ho pamarai dah lulu si. Iya, ibotona, isan namu to bisa. Ibotoni si Jimmy. Dah lulu si hor pamarai. Dah lulu si. Ibotona isok ko ito, son sok ko baru. Di sini kamu. Buat kursimu, baju kursi son, kursi. Rasa. Jo musim emang baru jo. Baru si Mangkok Konahana, para Surabaya, iya, lopang son. Dua. Iya. Tolu apa tolu? Tolu kan? Tolu baju senar itu lah. Tolu. Tolu. Roh kamu tadi dulu si, sasada.
So pamarayo so tuletaon. Tolu, tolu. Iya. Saya ada dua doamu. Nah, on sada dua tolunya. Tolu. Iya. Tu rasa halak, tu so dua halak. Pamarai nyo namang. So tu pamaray, tu so moho, so. Tu soko, tu so. Jadi ima dihamulai nami, nangiboto nami. Berhiti ulu tasadaryo. Roma hami pasatun ilus muna. Bulu pinasongono ilus pasatun nami tu hamu kalay ito. Lasma rohamuna. Asa rohonon nami. Soro-soro na dua-dua. Asa mini piar-piar man dito mo perdigian. Di pasaro ka ng matari-matama dia na napistar. Do baru na bupa ulayan. Apeho, mapeho. Uluti amang baru, uluti. Biganay. Onomay. Pala coba saya lihat amang baru. Tulang. Iya. Roma tuson na boruna. Ya pirang. Na baban. Ya pirang ma. Nga. Baru Roma Musek Pak Amsal Siregar. Itu na sida. Pak Amsal. Ya. Roma Musek amang tuana. Opuester. Untukmu itu untukmu. Ya. Biga amang baru, biga halak. Tolu, tong ma tolu. Tolu do to. Tolu. Iya. Jadi dihamuna iboto nami. Olo sada doon, sada. Marhiti Atur ulu hamu tu cara iso jomi nang asabui. Iya. Roma hami. Na baru. Iya. Lao pasahaton. Uluh di badan muna. Asa dohonon nami so hidup kita tua-tuai. Asa mula mabartapian ni sila na tolu. Di pasora kono matari batam na persaulian. Leleng mahamu dalam mangulu. Matutu. Tulu na yang baru. Iya, Roma Parorot. Ima Opu Excel Marbun. Ini na sida. Marbun. Di mana sida. Iya. On takas coba kamu justru jo. Iya. Oma, nasa meda dote amang baru. Iya, baik ma baik. Saya ada maju, pasang baju saya jo. Asa berita ni dah. Oh, maju pertulu mang baru. Iya, baru tinggal 2 nayan no. Mau lihat mak dia mulai nami doh iboto nami. Berhiti dulu tersadaryo, rohami hulu-hulu mereka kutu pasah uluh ibadah muna lai do tami toh. Bulu pasah uluh to dimuna matari bataro. Asa dur haduk ke tugu-tugu di lubu dur titu tugu-tugu di horpo. Pege saruma dua mana kudu iboto pegir papu. Satu nomor ini, satu nomor nono. Mbak itu. Apeho. Baru Roma baru nami. Pa Pasaribu. Dia bilang mamu. Baru kami mah musek asa bisa teh. Pas. Oh, itu. Iya. Pasaribu. Baru ke lobi. Sarana itu son. Satu lagi sini. Oke. Jadi madiamu. Sakta bidiamu lahulak tu seregarate maloro amang boru bahasa. Ada tot dona taulahon. Gabi. Mau lihatin madi tu hatta. Dihamu amang boru nami raja siregar. Rodo hami hula-hula muna pasahaton ulus nagajak si toro rabu. Parhiti yang mau tangiang do pasahaton nami tu di bata. Asa di pasu-pasu di bata salut akka parsaurata. Songok kata ni tu nama dok. Asa ador haduk kamain na batugu-tugu lebu. Ador hati ti batugu-tugu hormo. Nang penggeng saur matu ama amang boruku botoku. Satu nawar nini, satu nawar nono. Masaha mak, mbak tutu mau lihat madi Tuhan. Iya ulos holong nama. Asa tegas terus. Iya. Ulos holong nama tong kuarian non. Pabotoh non nidong non nonahani. Asahatan nih. Jadi ma pasahaton ulos holong nama hita. Jumolo mahita hasuhuton. Hasuhuton gultom. Bohadong at tubuh nami. Nadong di serampa. Sisada para masuham mahita. Baule ate ma. Rap mahita dihita namar dong at tubuh. Boru bere bebere. Baron no pasahaton nami ma. Tuna tua-tua ni huta. Sidungan non na tua-tua ni huta. Baru ben no pasahaton nami. Tu saluhut raja ni hula-hula nami. Nggak boleh songoni konsep ta. Mantap, mau lihat ya mak.
Tapajono matuson, jumolo masuk asuto bolon. Baru hita namar hamaranggi, baru namar dongat tubuh. Baru masuk manok buse hita. Boru bere bebere. Ate. Jadi song ini mak, buah, dohonom bodoh hata, langsung sekalian mak. Jadi mau lihat ya mak, robe hita di mempelai berdua. Dohonok kudo di burunami do hotelan nami. Idok na tua-tua adoras ma adoris adorisi pora-pora. Horas soras mahamu jala torhis saur gabe jala mamora. Asasaha solo tinogu tu borten di tigaras toho di rondang bulan. Hupasahat nami ulos nagajang si torok rabon. Leleng mahita mangulu jara horas. Itu pak asini rohani Tuhan. Musik. Marangan-angak kamu bah. Halo, nang pola langsung. Langsung mak. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit. Horas. Adong dup itulah. Oh. Jadi mau lihat yang dihita, mau lihat yang tua. Jadi Tuhan muna helak nami dok bur. Au pos dor hakku mangidah muang dah. Alana nyong puru nami on. Tinggal tibu yo tinggal kita nyon. Lima masaki kopi. Jadi Hoy hela siya kangan. On puro siya kangan. Siya sa udok ko tuhamu. On kurang tope. Apalagi songoni mo ni ba nakikison matuana ano ito? Ito bolo non bono nami on. Kurang ko marhata-batak, kurang mangulah-ulah ka na dia. Jadi ito abay bigay ito ku kabar na mabuha mga juamu dok lai. Atin ang da. Ibotok ku. Jadi asay botoho la la ikon hono mangatur manang sungol dia pe akan tinggal ni sima tuam dah ikon ho mangat mersia jua kamu na sada bawa lain ikon boy aturamu halian dia sih ya Elsa harus turun kepada abangnya jadi saudara tu hamuna asa atur hamuna sugut marsia jojuam mahamuna alai adong pesakku tu hamuna deh saudara kot tu hamuna wala kamuna do di si do amang borum dah merpau molo tung mula pe hamu siam asa pesakku tu hamuna jalau ke telepon dau di mana ikon lau do ham tu si dah sukunok pulo udah mulai maruna mamu tibana dah ang wow do amang hati buta ke Surabaya dak tu budak udah dari Surabaya sih saudok kok kamu ikon aku mangatur anak kok dah si maduamu salah ngana mah halakot dua naik si kora do lain perau lain asa denggan sugut merapiakan dos adik dah bermusik oh Baik, dobe nodok. musik Rapi. Mbak Tutu. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja.
Sabar jo kamu dah. Paima adong sada ulus naik. Oke, musik. Lanjut. Hiro, haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari sorga junjunganmu. Selamat, selamat datangku di dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam.
malaikat nyaring bergema, gembala mendengar jadi Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya padaku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Datang orang baju ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emas batu. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Iya, selamat Natal Minus Minus. Ini nama Ica, nama Ica. Hai mari berhitung dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Gembala dibangkit dari padang raya menuju pulungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Melihat bintangnya datang orang maju mengantar emas ke menjagamu. Marilah kita persembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku.
Ora. Ipe tutu diho ibotokku doho lekku. Dison roh hami sian dong sahutamuna siat tanah Jawa perseguan. Dison di bok kami itu lai kadu sian naposo. Bolutung na songon ulus na kadu bentuk ulus. Bolutung songon apa itu kadu sian naposo unang nilai na berkamu haradiun ni naposo itu si berengomuna. Songon ini manang ulus yang natutuan di huta adong salebar budang na. Jadi so kata nami sen natutuan di huta kami sangat lasroh nami nima di parsohok ni itu nami di sondo lain nami. Besar harapan nami itu anggia ma rumah tangga muna dari marsubut gabe pembawa berkah di dalam keluarga muna terlumubi di dalam masyarakat terlumubi manang dia depan itu atai. Sayang dia mah keluarga munaon dari keluarga Sitiruan boy teladan di area kamar subut. Sayang dia mah do akasilas ni roha boy Jepang muna aka na boy palas soroha tadi mah subut. Asa do horsong ne do ni tua asa pirate kon tu dulu ni tapian dia yang mengalaka tu sima dapat persaulian. Asa bitang mana muris tubur na sumarok anak pehamu diri boru petung torok so ni ma saat ni hatanami sian natutuan ni huta yamu par musik bek kamu lapalason pasaton ulus sami tu ibotonamion sa bek kamu no partusi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu Horas. Bohasian hita gultom ngahera sir-sir bepasahaton ulos ta daung bena tinggalan anop anom may jolo say mahula-hulat ta oh lo beres may jadi jongon ni malang kasih kop siak kami upasahat tabi matuhamu hula-hula nami rajai butar-butar rapdo si majutak tulang nami si majutak bona tulang nami bona nyari nami tulang rorobot tulang bangihut hula-hula na maramaranggi doh tula hula ni baba maramaranggi doh tula hula nak majai raja nami dihamuak ka tulang nami saluna moloduk sir-siri pasahat tamu ulos tu beberemu tu bahupumu sotuk tor mulak kamu tulang roda behami annallahu man niuk kamu manoba-nobamu saluhut raja ni hula-hula nami songoni ma ele-ele doh buah-buah nami siak kami pamuromu marga gultom. Gabe batulang perjulu maju hami ate diamu boto kutok terson natu sakam satabu i dosa boto ni si hasu ton da buah ang sila mo ido oh basa ido gabe ma mau leate ma di Tuhan mau leate manang di pungwata di hari nauli di bulan nadengganon ima tutu naung majalo pasu-pasu perdongas sari peon ibebere namina dua siap bagas joro di Tuhani merhite na posona siap kami tulang muna gomosdo pita-pita nami tu amata na mertua di bata asang gia tujulan nyarion rumah tangga Sitiruan matong rumah tangga muna di jolo di masyarakat keluarga terlumowima di jolo di debata dilasni rohanami rodohami bere pasahaton ulos nagajang jala sitorok rabu siap manyan pangiduan nami tu amat tanah mertua debata tujulan nyarion asa tumibu hamotong dililitian dormuna asa marurak mahmu tutoru merbulung tugijang merdaka matu siapirang merdaka matong nang tu siamun asa tohosong nedok nama tua asa tubuh menetong lak tubuh nang sikorung di dolok di Purbatua mardonga mayatong bunga-bunga tujulanon tubuh anak mahmu tua boru asa donga muna mayatong saha tuna saurum matua asa pinalu mendatagani halu hau anak gotong go balu-baluna tibu mabere kuna dua manggang yabing
anak manyan anggo muna Tutu. di botoku di hari nauli di bulan dan kanonong takas majalo do mangkaradat nagok kamu siya kami hula-hula muna bayan nami do ditanyang nami asanggil lam tudingkan namu tujulon naron asa ador haduk kemen na patugu-tugu lobu ador hati ti matong patugu-tugu horbo nang may botoku patugu-tugu bopu sahak matong tu namar nini sahak matu namar nono asa hatay na matu mandok asa sahak men na solo sahak tinagu tubutian di 300 tohome atong dirondang di ulan pasahaton nami madat na hubarsya kami tulangmu hula-hulam asarak manggonggom mahita panggabian mangihuk nasa parhorasan yala tok-tok manyan diramoti Tuhan partikian pe wasatay matutulang nami sitorus Sator mahita. Oh itu. Zok kita si torus karena so merem. Terus so. Si torus na sumanggar. Roh ita. Ngai sobe. Somma hita mo. Asa sada hita. Ngalilik kita mesti sada. Roh so. Terus kita mo so. Ido. Na merasa si torus Roma hita so. Ido ngalilik kita sada. Tapak ketiki, ngajak mau nomon. Oh, lo, dauhu tata, belum. Bama, bana mo. Isa dah kata ma, ido, jemolok berbagian non, holat Tuhan berak palabai. Iya, jadi mau lihat ma. Atong na perjolo mau lihat ma di debata, mau lihat ma di hita namar hula boru namar dong asahuta nama sia holongan. Sadarion nunga ojak kamu na dua. Berenami paupunami gawe rumah tangga naik baru. Semoga keluarga yang berbahagia tuh di joluan narion asa sude merlas niro